Lijepa i motivirajuća priča je pred nama. Govorit ćemo o dobrim dijelima i koliko zapravo možete na jednostavan način nekome uljepšati dan, mjesec, godinu, možda i život kada vide koliko zapravo ima dobrih ljudi. O humanosti na dijelu govorimo u nastavku jer u Tuzli danas počinje sedmica tolerancije. Riječ je o pohvalnoj ideji koju realizuje Richmond Park Međunarodna škola Tuzla. Trajeće do petka, a podrazumijevaće pomoć za nekoliko porodica iz nekoliko škola u Tuzli koje žive u teškim uslovima. O svim detaljima ćemo govoriti sa našom gošćom ovoga jutra. Sa nama je Deksida Delić, pomoćnik direktora u Međunarodnoj srednjoj školi Richmond Park. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, bolje vas našla. O kakvoj ideji je riječ? Na koji način i kome ćete pomagati? Pa riječ je zapravo o ideji koja je sada već tradicija naše škole. Radi se o akciji koja je humanitarnog karaktera i koja je usmjerena na učenike i njihove porodice na nivou našeg grada koji su u stanju socijalne potrebe. Dakle, akcija se usmjerava na učenike i njihove porodice koji su zaista u stanju izrazite socijalne potrebe. Dakle, osim učeniku, vi pomažete kompletnoj njegovoj porodici. Na koji način ste birali porodice? Tako je. Akcija se realizira kao zajednička aktivnost, odnosno projekat naših ustanova i aktiva pedagoga grada Tuzle. Mi u saradnji sa pedagozima dobijemo informacije o učenicima, odnosno njihovim porodicama iz svake škole i onda naš školski pedagog dostavlja te informacije po odjeljenjima u našim školama. Akciji se odazivaju naša osnovna škola i srednja škola kao i predškolska ustanova. Nakon što dobijemo te informacije, razrednik je taj koji kontaktira porodicu i kaže sve detalje. Učenici će skupa sa svojim roditeljima kupovati sve što smatraju potrebnim jednoj porodici. Šta kažu učenici? Kakav je to osjećaj za njih i koliko su uzbuđeni zbog kompletne ideje i činjenice da nekome pomažu i daju zapravo ono što oni sami izaberu? Da. Pa učenici su generalno najsvjetlija tačka svakog društva, pa tako i našeg. Posebno to mogu reći za učenike naših škola. Zaista nekako su učenici ti koji se najnesebičnije daju u ovu akciju. Posebno to možemo pratiti ako su u prilici da doniraju neku igračku ili neki predmet koji je za njih emocionalno obojen i vrlo važan. Tako da evo zaista u akciji se odazivaju svi i nastavnici i uposlenici, generalno i roditelji, i staratelji i tako dalje, ali učenici nekako prilaze najnesebičnije. Sada, kada i kako ćete podijeliti prikupljeno? Sedmica tolerancije ove školske godine realizira se u periodu od danas do petka, odnosno od 8. do 12. novembra. Akcija se realizira tako što tokom sedmice prikupljamo potrebnu pomoć i posljednji dan prikupljenu dostavljamo na adresu porodicama. Razrednik je taj koji je u direktnom kontaktu sa porodicom i koji obavještava porodice o svim detaljima, pa tako i o našem dolasku, o datumu našeg dolaska taj posljednji dan. Evo, vratit ćemo se nakratko u prošlost da se prisjetimo kako je došlo do ove ideje i koliko je dugo realizujete. Da. Pa ideja je došla zaista kao rezultat jednog saznanja o jednom tragičnom događaju. Zapravo u jednoj porodici na nivou našeg grada zabilježen je pokušaj suicida zato što porodica doslovno nije imala što da jede. Eto, potaknuti tim saznanjem, Vijeće roditelja svake školske godine nama predlaže realizaciju ovog projekta, na što mi itekako odgovaramo pozitivno i evo u saradnji sa aktivom pedagoga grada Tuzle mi to i realiziramo svake godine. Da, zaista je tužno što imamo takve priče, takve slučajeve, ali evo imamo i dobrih ljudi koji u tome pomažu kako bi sve proizašlo na najbolji način. Kakva su dosadašnja iskustva, koliko ste zadovoljni do sada prikupljenim kroz godine? Prezadovoljni smo zaista. Svake godine odziv je sve veći i veći, što je itekako motivacija da nastavimo sa ovima i sa svim sličnim projektima. Da li porodice kojima pomažete znaju sve detalje kada ćete ih i kako posjetiti, kako ste to prije radili i kakve su njihove reakcije kada do toga dođe? Pa, vjerujem da ne znaju dok ne nazove razrednik ispred naše škole. Pedagozi svakako u tim školama upute porodice da će ostvariti kontakt sa predstavnicima iz naših škola i razrednici su ti koji zovu, objašnjavaju detalje i najavljuju naš dolazak na kućnu adresu. Porodice to sa oduševljenjem prihvataju, donekle čak
u tom oduševljenju i jako je prisutna i ta doza skromnosti. Na naše upite da li nešto posebno treba, da li imaju potrebu za nečim, slabo dobijemo odgovor da nešto zaista treba jeste, tako da se mi angažujemo da što više pomognemo u vidu najviše namirnica, odjeće, obuće. Ovogodišnju aktivnost provodite pod motom Kupujmo domaće, bit će nam bolje, što je sigurno i podstrek da učenici shvate važnost domaćih proizvoda. Da li to znači da će kroz kupovinu namirnica za druge porodice se fokusirati na domaće proizvode? Tako je. Ova akcija, pored toga što je humanitarnog karaktera, ona je takako usmjerena na podršku domaće proizvodnje, što je, ja mislim, izuzetna stvar i vrlo važna poruka kako nama, tako i našim učenicima. Najveći broj namirnica zaista bude domaćeg porijekla. Evo, pokušavamo da podržavamo i tu domaću ekonomiju. Kako biste vi ocijenili humanost u našoj državi pa i u gradu? Koliko smo spremni pomoći jedni drugi? Pa, nažalost, naš sistem, generalno društvo, nije toliko osvješteno po tom pitanju. Nekako je humanost, da kažem, periferna tema kojom se bave još samo pojedinci. Evo, mi ispred naše škole ne želimo da budemo dio takvog kolektiva, takvog društva i upravo kroz ovu i kroz slične aktivnosti trudimo se da osvještavamo i naše učenike i naše nastavnike, kompletnu našu zajednicu, da ne budemo dio kolektiva koji nije osvješten na humanost. Da li se humanost najviše vidi u teškim vremenima i da li smo tada nekako najbliži jedni drugi? Pa, nekako nepisano je pravilo da nevolja ljude spaja, ali to ne mora da bude pravilo. To možemo mijenjati mijenjajući sebe, mijenjajući lične poglede na sve, pa tako i na polje humanosti, pomoći. Tako da, evo, od ličnog primjera možemo poći, pa možda se nama čini da je to nešto malo, ali nekome bi sigurno puno značilo. Tako je. Pretpostavljam da ćete ovom akcijom nastaviti i naredne godine. Evo, da li ste nešto kroz godine mijenjali? Da, ovo je aktivnost koja se realizira već godinama u našoj školi. Mi svakako planiramo nastaviti dalje sa i ovim projektom, a i sličnim projektima. Ima još mnogo projekata sličnog karaktera u našoj školi. Mi se evo nadamo upisu što većeg broja učenika u našoj školi kako bi što veći broj odjeljenja mogao uzeti učešće u ovakvim aktivnostima. Prethodnih godina nismo ništa puno mijenjali. Ono što smo evo zadnjih par godina nekako, da kažem, počeli da primjenjujemo jeste da ukoliko porodica zaista izrazi potrebu za nečim, da onda se fokusiramo i na taj vid pomoći. Do sad je to bilo recimo u vidu dioptrijskih naočala za dijete u porodici ili u vidu ogrijeva za porodicu tokom zime, lijekovi neki posebni i tako dalje. Možete li nam evo izdvojiti neki primjer, možda neku priču koja vam je posebno ostala u sjećanju? Pa može, evo, prošlogodišnja priča. Porodicu je dobio 6. razred u našoj osnovnoj školi gdje je porodica vrlo skromno izrazila zaista želju za tim dioptrijskim naočalama za upravo tog učenika preko kojeg smo i dobili informacije iz te škole. Naime, učenik je imao dioptriju -10 i nije vidio. Tako da, nakon što smo sakupili novac i naručili ta stakla koja su posebna i posebno su se izradila i tako dalje, direktorica te škole poslala je fotografiju učenika nakon što je stavio te naočale, tako da je ta fotografija, vjerujte, izmamila mnoge emocije. Kada je konačno uspio da vidi. Kao da je progledao tek. Da li još neke akcije planirate u skorijoj budućnosti? Evo, kakve su možda aktivnosti u školi, na koji način provodite nastavu, imali problema možda zbog epidemioloških mjera? Aktivnosti u našoj školi su zaista raznovrsne i mnogobrojne. Mnogo je aktivnosti i ovog karaktera i mnogih drugih. Nastava se odvija poprilično dobro. Evo, s obzirom da smo ograničeni, s obzirom na situaciju sa pandemijom, sa koronavirusom, mogu reći da se odvija poprilično dobro. Mi smo zadovoljni, poštujemo sve epidemiološke mjere, pratimo sve upute od nadležnih ministarstava, pedagoškog zavoda i tako dalje. Tako da, evo, trudimo se u ovim okolnostima u kojima trenutno jesmo da učenicima pružimo što kvalitetniju nastavu i što raznovrsnije nastavne aktivnosti. Mi vam želimo sreću u daljem radu i hvala vam na izdvojenom vremenu. Hvala vama što ste me pozvali. Poštovani gledalci i slušaoci, o ovoj lijepoj, humanoj i motivirajućoj temi razgovarali smo sa Deksidom Delić, pomoćnikom direktora u Međunarodnoj srednjoj školi Richmond Park.